sağlık, selametlik, sabırlık, tinchlik nasip eylesin. Her bir kılgan amellerimiz Allah'a Teala rızası için bulsun. Şu dünyada yaşaganda hayır ihsan bulup, Allah Teala etkenlerini tatbikana tayılıp, mümin Müslüman bulup, gamel ibadet kılıp yaşarga Allah Teala yardım etsin, nasip eylesin. Allah Teala şeytan vesvesesine emin kılsın. İmanlı bulup, takva bulup, tevekkül bulup da, şefkatli bulup, şefakatli bulup da ömür yitirge nasip eylesin. Allah Teala şu dünyada sabırlık bilen yaşayıp, hastalarımıza, avrularımıza şifaların verip, birgen sonralar görkem sabırlıklar verip, bu dünyada da baxtli bulup, ahirette de baxtli ornaştırsın deb dua kılabız muhterem cemaat. Muhterem cemaat, her bir narsa, her bir amel o şan ko'ngillikdan keladi. Şan ko'ngillik degan so'z birga so'z bilan aytgan vaqtda ixloslik. Ixloslik. Sen odigina dunyoviy ishini deb aytib qaraganda kichkinagina bir aybli ishga tutinsang da ixlossiz bo'lsa, u ish bormaydi. Bormi? Yana shag'ishtiray, mana kimda bo'lsa senga mana xotin qo'sha talenkalarni juvib qo'yadi. Odigina premyer. Mana biz boramiz da endi salqin suvga yoki yo'l suvi bilan juvib qo'yamiz da endi bizdan so'ng kelib qaray. Mana moyi qolgan, mana bu yerda lagib qolgan, o'sha juvilmagan. Necha shulay boshqariladi ixloslik. Biz kishilarga endi. Biz necha endi bizga necha so'zlashirga bo'ladi endi. Biz javob endi bitgan. Mana kichkinagina bir chalg'ishtirmada da mana shunday narsa. Qo'ya bo'lsa-da bir ish ko'rsalar, aytib masalan kolxozda brigadir traktoristga ish ko'rsa, naratda. Mana sen ana teganda o'rmon qirg'inda 6-7 gektarni so'qolab qaytasan bugun. İnsan sormaz ya, insan sor. Texnik aybat. Шығып кетәс, трактор bilan so'qali endi ularni aylanib qayta, ortidan endi agronom chiqa. Linika bilan hajri 20-25 santimetr bo'lar kerak, qo'ya 20, qo'ya 10, qo'ya 5, qo'ya 25. Qayta endi ularga. Sen narsa so'qaladi indanadi, optolatmayın dedi, kim bilan so'g'andi, o'saraladi. Mana turmushda bo'la turgan narsalar mana shu ammalaki muhtaram jamoat. Bunda Alloh taolaning g'azobi kelib qo'shildi. Alloh taolo bular uchun bizdan javob so'rayaplar. Men bir dinni bilmayman, men bu ham bilmayman, men dinni bilmayman. Yo'q, sen dinni bilasan. Sen bir barmog'ingga shirpa kirgach Alloh taolaga qichqirasan. Nasıl tanıyorsun, sen bilesin. Nişap sinalar naşar işlediğine, ihlassız, arlı birliğine, iltifatsız, məğnəsiz işlegen bulup çıktın sen. Şimdi bir o kişide maqtağı da şoluk vakitte bütün kişilerin eylerine kızığı. O indi ihlaslık değil indi. İhlaslık değil. Bir jirekte maqtağı da Kamçılık vakitte kişiye karata zamanlık işlevde doğru kelge teşti endi, o kelmede. O endi su bilen otuna koşuluğu hem tege balık bilen kelte yılanı koşulgan kibik bular. Alay neşikte bulalmayın. Eğer senin canın ihlasga amtılayken, senin özünün hısıtlığını, tekebirliğini, kişi baylığına kızılığını, kişinin nesnesi, yakşı nesnesine kızılığını kesip atıp onlardan katılıyor. Şu vakitte sen gelecekte mengelik turmuşta baxtga erişe alasın. Eğer sen şu narsa balıkka kelek turmuşta yaşağı sana jengil bo'lar. O'ylab qarag'izda, agarda kishi kinchi bo'lsa, takabbur bo'lsa, u bilan tuza olmay, u bilan qaralla, u ishida jona, u ana bitira olmay. Halildan kelsa bitiriyor ularni. Ama lakin tege kişinin ihlaslı bulup Allah Teala g'ilmi bilan saqlanib turib orqasında, onu g'afu etib orqasında
ул кеше шушы зарардан сакланып тора. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгаләне оныту, ихласлык бетте. Кеше кешегә дус дигән нәрсә бетте, юкка чыкты. Ул кайбер кешеләрдә калды, кайберебездә калды, әмма ләкин аны чыгарга курка. Уларны хәвиле яхшы түгел бит инде ди. Ничек мин сезгә әйтә алам инде? Ничек мин каршы килә алам инде ди? Бөтенесе шулай эшли ишенде ди. Мин генә калмам инде ди. Монда яны хәл санамыйбыз, бик кыймаларны, ишекләрне бикләп кую. Зур гына машинада кичкенә генә бер кызы утырып тора. Синең белән сөйләшкәндә өскә күтәреп сөйли, җанга сөйли ул, инде бу җанга сөйли ул. Аның башында аның каядыр югары урында эшләүче әтисе тора. Яки врач булып эшләүче әнисе тора, бөтен кешене читтә тора, әмма ләкин бесплат түгел. Алар белән бөтенесе кешенең ихластан эшен эшләү. Ике кеше институтка керә. Ике җегет. Берсе керә әтисенең кушуы буенча. Шәвәле керә. Икенчесе керә баясы иде, өченчесе керә тырышып укып, врач буласы иде. Әтисе әйткәне укып чыгар инде. Тукта әтинекен үтим инде ди. Әмма ләкин ул барыбер әти әйтте дип кенә эшли. Икенчесе инде эшләр нәрсә дип баясы иде. Улар укый, яхшы итеп укыйлар. Әмма ләкин аны күңелендә шушының белән мин буды зарабатывать, мин моның белән эшлим. Кай вакытта ул асында кырыга ычкындырып җибәрә. Кеше 10 тәңкә сала, 100 тәңкә ала, мин бит яхшы врач ди, ничек мисеннән 10 тәңкә ала, бирмәй 500 тәңкә ди. Инде үз теләге белән тырышып тукталып, мин кешеләрне лишит итәм әле дип укырга кергән врач, ул инде чын күңелдән эшли торган була. Шуңа күрә, әгәр дә инде кеше үзендәге шушы начар кемчелекләрен бетерә икән, хәтта менә шулай алдан шундый ният белән кергән җегетләр дә сагыннан аңлап, эчендә булган шушы хисеплекне, шушы начарлыкны бетерә икән, ул вакытта алырга Аллаһ Тәгалә савабын бирә. Аларны дөрес юлга бастыра. Тәүбә итеп Аллаһтан сорарга, "И Раббым, булганнары гафу ит инде. Мин дөрес юлга басам. Бисмиллаһи Аллаһу акбар." Devam etəbiz deyik. Şunun üçün hər vaxtda indi maqtavğa, kişiyə qızığı, qızarğa bulan nəsəgə, anıq ilimini, kişinin, yardım etüyünə, şununla qızarğa bulan. Şunun bilən sen canında tınışlandırılasın. Çünki can, Allah-u Teala tarafından verilən bir mexanizm deb aytdik endi biz uni. Chunki shu jonni tarbiyalab qana biz o'zimizning ko'nglimizni, qalbimizni shifo topamiz. Chunki jon Alloh taolo tomonidan kishiga berilgan narsa. U jon endi fitri iymon bo'lib, shifo bo'lib kelar, chunki u oxiratda Alloh taolo qarshisida so'z berdi bit endi. La ilaha illalloh ya Rabbim, senigina bilam, senigina bo'ysunam, sening aytganlaringni o'tab yashayacakman deb. Tanga kirib o'rnashgandan so'ng jon siri boshlaydi. Sana Allah Teala akıl verdi mi? Verdi. Sana Allah Teala iman verdi mi? Verdi. Sana Allah Teala yad verdi mi? Verdi. Saklayın seneni. Yaşasın şunun bile. Kınlaşmasın kişiye. O betinde Allah Teala tarafı tıyılgan nerse. Eğer sen kınlaşasın sen yad kaya gitti. Şarap gitti mi elde? İyi. Şuna göre muhterem cemaat bana kaya bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canına Beduin keladi, bilasan deydi. Meni maqtavdi, u meni beziydi. Meni kimsatsalardi, u men uchun pozor deydi. Alloh taolo aytadi, bular borsida bitdi. Kishi maqtovdan kishidagina to'g'ri, Alloh taolo seni shunga olib beradi. Hadisda keladi, Termiziy qadar shulay keladi. U borsida Alloh taolodan deydi. Shuning uchun biz aytamiz. Mağazlarda da söyleyiriz. Halim ilmi kitaplarda bu yazılan. Bunda endi bizning mana İslam dinida shunday tarbiyani keltirgan, Allohga Taolaga yaqinaya turgan bir usul bor, tasavvuf usuli bor. Mana shularga kelib tutashamiz. O'zi bizning kimchilik
tübenlik haline düşük aldığından düşmez için biz her vakit özümüzün ko'nglimizning sheslatib turadi ish kishiga qiziqmaysa o'zimiz ishlab olaylik, tirishib ishlab olaylik, halal bilan ishlab olaylik. Namozni biz tirishib o'qiylik, andan bundangina tugil. Kishiga da turtib ko'rsatmaylik. Sen nachar o'qiysan, sen buni bilmaysan, sen tegini bilmaysan deb yo'q. Biz sabrlik bilan kishini o'zimizdan bo'lgan ilmimizni, aqlimizni motorgina yetkazib yetkazarga tegishmiz. Do'stim, mana bulay kerak. Do'stim, mana shushlay kerak. Qur'onda shulay yozilgan, hadisda shushlay keltiriladi. Har vaqt biz o'zimizning payg'ambarimiz yetkazgan bir hadisi keladi. O 5 punktdan turadi. Birinchisi qartaygancha yoshligingning qadrini bil, yorli bo'lgancha boyligingning qadrini bil, og'rib ketgancha salomatlik qadrini bil, qisqan vaqt kelib yetgancha bo'sh vaqtning qadrini bil. Alla qo'ya borasizlar, buna shu 5 punktni biz tashqi qanday bellar shuni o'tab yasharga tegishmiz. İhtibor etaylik biz o'zimizning abilarimizga, boboylarimizga, atilarimizga, so'g'ish qirlaridan qaytib, ular endi ko'krak kiyirib bir narsani bilmaysa, bir narsa to'g'rida o'ylamaysa, maqtanib qolishga tegishlar edi. Men jingdim, men bo'ldim, men giroy, men botirdi. Mana bu temirlarim, medallarini silkib, sen kimsan bunda mening bilan yashasang deb olashirdilar. Ular sabrgina qo'llarini balta olib, qo'llarini sanak olib, avul xo'jaligini ko'tarildilar. Avullarimizni, shaharlarimizni ko'tarildilar. Bir de maqtanmalılar. Metrolar tizildilar. Nesliga ishlab bitirmilar. Birsi de maqtanmadı. Allah balalar o'stirildilar, turmushni keladilar. Hozir biz ishlaymiz. Hozir biz bo'lganni vatamiz. Balalarimizni ishga yaratmaymiz. Biz kimdirga qarab kunlashamiz, o'zimizda shuni buldira olmaymiz. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, Allah Teala ayta, sabır bo'ling'iz deydi. Allah Teala so'zi bir vaqtda yolg'on bo'lmas deydi. U har vaqt durust bo'ldirdi. Ham o'ylasinlar deydi. Ishonuvchilar deydi. Nima ravishda islom dinine ishonuvchilar deydi. Ular yengil bo'lirlar deydi. Ishonuvda deydi. Ham ular dindan ketuvchilar bo'lirdi. Bu sura Rum surasining 60-oyatida kelar. Tag'in birini istab qo'ya Alloh taolo. Mana bizni xalq orasida, ular orasida yetakchilarni sayladik deydi. Ular Alloh taolaning yerda bo'lgan valilaridir, indovchilaridir. Payg'ambarlik tegizligida bo'luvchilardir. Ular namoz o'qitirlardi, ular va'z qiladi, ular xalqni indirlardi. Ular sabr bo'ldirlardi. Hem ular naq ravishda biz islom dini biz ko'targan bayroqni olib borlardi. Bu Amal G'ibadat surasining 24-oyatida kelar. Muhtaram jamoat, shunga ko'ra Alloh taolo kelajagimizni ixloslik bilan, taqvo bo'lib, tavakkal bo'lib, kishi tug'an vaqtda kishi bo'lib qo'nadi. Bir odam buni butun shayton biza hayvon deb aytolmaydi, chunki kishi endi u qiyofati bilan. Ondan so'ng musulmon bo'laydi. La ilaha illalloh deb aytamiz. Shu iymon bilan kelaydi. Nikoh o'qiganda biz ularga aytamiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Onda da ant etayindi. Agar shu aytganini ant etib yashay olsa, ondan so'ng yana shularni da durust ettirib, motor ettirib o'tasa, o vaqtda ihson bilan men musulmon bo'lib, butun aytganlarini o'tab ishlovchi kishi bo'ladi. Mana shu darajaga erishishga kerak har bir shaxsga. Silovchiga da shu muhtaram jamoat. Butun bir shu silaganimiz bilan o'zimizda tarbiyalarga tegish. Biz o'zimizni ko'rsatirga tegish. Biz butun xalqqa qiziqib bo'lirga tegish. Bizdan musulmonlardan o'rnak olsinlar edi. Musulmonlardan o'rnak olsinlar edi.
Менә бүген Җәлил хәзрәтнең вәгазен тыңлап алдым. Кыска гына вакыт эчендә ул укытучыларга, имамнарга мөрәҗәгать итә. Мәчеткә йөрүче хәзрәтләргә мөрәҗәгать итә. Ирети geldi. İreti geldi. Janında bulganlarındı. Janında bulganlarındı. Hatınını, ballarını, irini, tuğanlarını, dostlarını iretirge kerekti. İretirge kerek nerse İslam dinine. Müslümanlıkka, takvalıkka. Şuşla ettirip güne biz alıp gitalabız. Aldandık bizning Allah kaysallar neslerge. Kerekmi ol bizge. Bizning mezhebimiz var. Bizning ko'rkam dinimiz var. Bizning yoqlovchi zotimiz var. U bir Alloh Taala. Anardan boshqa biz bir qo'ya bora olmaymiz. Anarga tayansak, ana sanlasak, bizning turmushimiz bek yengil bo'ladi. Bek yengil bo'ladi. Biz o'limdan qo'rqmaymiz. Biz qo'rqamiz, anda barg'ish nishlarimiz ekan deb. Nishik javob berib ekan, shulardan qo'rqamiz. Shusha İlk feriştenin kabirde kelgenlersin nişik cevap veririz iken şunun turunda kaygırarız biz. Şu turda kaygıratıyız. Nişik ol binanı biz tüze gittirip, matur ettirip, yakşı eyberler bilen uyuşturup koyuyoruz iken de. Mana şularını oylap yaşasak, kişi kimçiliğin, kişinin maqtağının kötü yaşarga bizden vaktimize kalmıyor. Bizim vakit zikirde oturup, Kur'an oku. Bugün bizden ko'rkam kunimiz, bugün berayet kuni. Biz tunda bilan ibodatlarda bo'ldik. Biz Allohga Taologa murojaat etdik, so'radik. Tag'in da davom etasiz. Ali benim dinni öğrenip bitirmegen mümkünçiliklerim var. Ali onu öğrenip bitirasiz ey Rabbim. Ali benim yakınlarımızı öğretip bitirasiz var biteli. Günahlarına affu et, keleceğini hayırlı et. Tağın da maturrak turmuşlarını bana bir el dep soruyoruz. Yakınlarımızla cennette şuraşası dep soruyoruz. Aleykümselam. Şimdi bizden şatlıklı ayımız Ramazan ayı kilbite. Elhamdülillah şimdi şatlıklı, şimdi ko'rkam ay. Şimdi ko'rkam Allah Teala bizga tağın mümkünçilik bire tüseligizdi. To'g'ri yo'lga bossig'izdi. Tağın men sizga beren bo'lakdi. Qo'llanig'izdi. Mana sizga shif sistab juvolgan kelagan Ramazan deb yozib qo'ygan vagonda o'tirib shunarg'adi. U sizni qo'yib bora jannatga boradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.